lai maro mar ote machuok ma en ariyo adek auchiel nono. Obila ma Nairobi ochako nonro ewi tulo ma bende nomiyo gach kambi mar Kenya Bus Services omonji e apaya ma Gitanga. Joriemb apiko nomonjo geche ariyo mag kambino bang' achiel kuom geche go tuomo kendo nego japiko moro e alwora ma Valley Arcade. Nyaka sani ji 4 osemaki kaluwore koda tulo no. Diana Olonde miyowa ler mathoth. Apaya ma Gitanga Road wuotho rochore okinyi ma kawuono kaluwore kod tulo mane joriemb apiko kelo. Jo apiko go nomonjo nyamburko mating'o jowuoth mar kambi mar Kenya Bus Services ka giwacho ni nyamburko no ne otuomo kendo nego jabodaboda moro. Wachore ni jabodaboda mane owito ngimane ne temo kadho geche moko kama ne bur moro nitie e kinde mane otuomore gi nyamburko no giri. Magari za kubeba abiria zile mwendo ambao inapelekwa pia si mwendo mzuri, ilikuwa mwendo ya haraka. So ilibidi driver akalishindwa kwa control ambapo wakati alikuwa na overtake na mwenzetu wa pikipiki akawa ame overtake. So ilibakia kumvurutia chini ambapo alitukazitizia maisha ya mwenzetu ambaye anaitwa Jefta mwenye tuko naye kwa hii sekta ya bodaboda. Joriemb apiko seyo joriemb nyamburko kuom ng'wech matek ka joriemb nyamburko bende ng'ur ni jo apiko ohero rire apaya ahinya to sama geche odhugore. Madereva wa KBS tunaomba wakati mnaendesha magari mweze kuangalia wanapotapota kwa sababu wanapotapota wameumia sana kwa ajili ya magari. KBS za kutoka Kaongware za kuelekea town zinatumalizia watu hapa. Siwezi sema ati ni watu wa bodaboda peke yao, mpaka watu wa miguu wanauawa. Jo bodaboda moko no piyo e nyamburko no kod kite ma omiyo jariem nyamburko no ringo ma olal. Gikone ne en lal ne kambi mar KBS kaluwore ni gari no ne okethi. Obila no otiyo gi iro mar lungo wang' e keyo jo apiko mane dwaro wang'o nyamburko no. Kumekuwa na purukushani hapa huku na kule, kumekuwa na bodaboda wengi hapa sana. Katika ile amaki pia, unajua mwenzako pia kiuawa kuna mtu pia ataweza kuwa na hasira zake pia. Na watu wana express hasira kwa njia tofauti of which walifanya kitendo ambacho si kizuri. Kitu ya kwanza nashukuru maaskari ambao wamekuwa hapa wameweza kumanage, wamewatoa gari japokuwa walipiga na mawe of which sio mzuri na ikondem. Jo bodaboda no chako monjo gari machielo mar kambi mar KBS kod kite kendo ketho dirise mag gari no. No chuno jowuoth ma olor ka giringo mar reso ngimagi. Sisi tulisema kama wana bodaboda kwamba mtu akigongwa waacha sheria ichukue mkondo. Na tukasema in case unaona haki yako haipatikani, sisi tutafuatilia, tutahakikisha kwamba haki yako imepatikana kama chama. Na tutaongea na wakubwa wa polisi, in case ukiona wale polisi pale chini wanakusumbua, tutaongea na wakubwa wao ili kesi yako iweze kufuatiliwa vizuri. Hata kama ni kwenda kotini, tuko na lawyer wetu mwenye atafuatilia kesi kotini tuhakikisha haki yako imepatikana. Kwa maana walikuwa nasema kwamba hawana lawyer, pengine pesa ni expensive kufuatilia, but sisi zote tumeleta hizi vitu. But kile kisanga ambacho kimeteteleka pale ni kisanga ambacho sisi tunakemea kabisa kama wana bodaboda Kenya hii. Obila no mako joriemb apiko 4 tulo no ka nonro mar masira no pod dhi nyime.